ufuna sithwalo semali ufuna sithwalo senhlanhla yebhizinisi lesingalimali lesingabulali dokotela ukusolo ukhona uyasebenza angisakhuluma elicingweni sengiyasebenza la unenkinga yemali inkinga yemnotho ufuna indoda yakho uthambe kahle uyangifonela u76183035 edinga uqinileyo ngendlela ofuna ngayo unemba abantu bamanga uyafona wento yethu ngendlela ofuna ngayo dokotela ukhona 76183035 dokotela lona ufuna sethwala ufuna sigubhu ufuna inhlanhla sami yakho ingahambi kahle uyangithenza ngokuthi side noma emsebenzini bakwenyanya ngiyakuvulela inhlanhla kwentela yonke into ngiphethe into yokuphathwa mina hayi umdlalo sekunemalanga ngisebenza angigabadisi imnotho kodwa ngitshela ukuthi nangikhuluma ngento yemali ngikhuluma ngento yemali basuka ngalo dongo dokotela uTansita 76183035 uyamthola ku Facebook uyamthola ku internet uyamthola ku WhatsApp uyamthola ecingweni ufona noma ukulive ngunikete ama-boys ngunikete sethwalo lesingabulali lesite bungoti ngukhandela into yemicebo ngunikete igubhu ngunikete into yenhlanhla into yemsebenzi uma umuntu wakho uhambile ufuna abuye ngiyakwentela udokotela lo khuluma nani ngicembele sicala lapha lo khuluma la ngabe ungitsinga ukuthitha sendombene ngisesikolweni lo kuyasebenza amen.